Siakasoni tanagar zero hokela zero katane program me malimbuyi sunono kape japatanu puimi tapatodo zero puimi kalu kwenyasi hagyangkha Department of Skill Development and Entrepreneurship Naharlagan Rural Development Society atala TUT Face Institute Germany atangka Mainaka Empowering ITI Instructors with Artificial Intelligence for Smarter Teaching and Training halaka workshop magla musanami buyok Naharlagan hoka National Institute of Electronics and Information Technology ho maribudoku Heka workshop mi molo sidai hoka ITI instructors dana tami molo ka mugologo mi munnanapa AI tools bilila mutupa hopa mugla mudo haraloko laludo Sipu Disaster Management Department atangka Lehi Training Center Naharlagan hoka Training of Trainers halaka program mugla manami molo buyo mujamura gla mutuku Heka training program mi inekun July puloka 28 alohoke maribula mate hoka training program hoka 44 ta participants akwa panatami trainers atahe myobuhula lembosayala hoyesitulaka disaster ala mai ho ngunu natampana uneteregema dopa atomi ho ato uru atami tare kalenkadala makindona heka pugomi lukola hoton sarkenyola mate hala lukodo Tawang hoka tourism stakeholders atampa Tawang hoka tourism department atahe DC namgel angmoka guidance uraho refresher kam capacity building training hala program ako magala mate Heka program ho DC angmomo tourism stakeholders atami natampana ngunu miu atahe ngunu lembagira hoka tourist miu akarana atami ngunu ganda ho apyodopa luju ayami lubula ho kalenkada bula makindona heka pugomi mo lukola mate hala lukola ludo Ngune state hoka malanja electoral registration officers atami Arunachal ka joint CEO Liken Koyu mobuyo virtual coordination meeting ako dukungela mate Heka meeting homo electoral officers atangka aini election hopaka mujumumyola menemi review makala ho 2006 la 2025 anya hoka electoral roll kerala menelist mi kakakarala teremate halalukodo Senyangka GST mika keti ke mola menepugomi taglu mosala buyo Education Minister PD Sona Manigao JPC atala Mondal Office Bearers atami constructive meeting ako dugla mate Heka meeting ho Education Minister PD Sona monatampa na GST mika keti ke mola menehe business mene miu atang kontepa mapa but miu atang patare ayala yikindona heka pugomi mo heka loho lukola mate Bolen hoka Niti Mobile Medical Vengari Rilibilaka menemi buyo RDN Panchayati Raj Minister Ojing Tasingla siang kadisi tai tagu mu anye mokobila mate Heka medical van gari mi siang hoka achi aine miu atami muluka odeho katenala mukindo hoka van gari ka halika mya doctors ata agi ho nurse lab technician data entry operator la driver mala imbola mukindo hala lokola ludo Prime Minister Narendra Modi mika both mi atangka helaka amiae hodiripache binu atami mo Prime Minister's Momentos e-auction ho piula modo halalukodo Heka e-auction ho Assam, Meghalaya, Nagaland, Sikkim la Arunachal chika notice ganda ho ka miu atangka diripache binu atami tare mo pmmementos.gov.in website ho ainu October puloka tulai piula makindo halalukodo Hira heka auction hokaka teko akwa panatami PM Modi mo Namami Ganga project mi munnanapa bilila makindo halatare lukodo New Delhi hoka Bharat Defense Conclave ka 3rd edition mika mugla mukoho Governor KT Parnayak monyuba khojapa alamate Governor Parnayak mo speech ho government ka Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Arunachal la Ladakh chikang ganda paka vibrant village halaka scheme malimbine pugomi lupala homoniti technologies geopolitics ho future warfare pugomi ato speech ho lupala teremane halalukodo Suroka tanupulo ko sana hamkane